Alright. Okay, selamat sejahtera and selamat petang kepada TS Izzat Nakiuddin, very young CEO Vortex Energy, and then dia specialize dekat apa? Kita panggil renewables energy, solar panel kan? Solar system. Solar systems, okay. And then kali ni is a very interesting episodes yang berkaitan dengan Teknoputra Coffee Talks. Okay, this is our first podcast with so-called Vortex. Okay, and then we want to learn more. Kita nak belajar lagi banyak berkaitan dengan inovasi and also business lah. Sebab normally kita talk about business kan, dia memang business saja. Tapi dia sometimes dia jarang dengan inovasi. Tapi kali ni kita nak combinekan lebih banyak elements. Dia ada usahawan, inovasi dan especially teknologi yang fokus on green. Okay, so TS Izzat, sebelum kita go deeper, okay, maybe boleh share sikit tak what is the tagline about your hidup yang you rasa dia paling tepat untuk menggambarkan apa yang you sekarang? Okay, thank you Dr. Sim. It's a great pleasure for this podcast. So before that, I introduce myself lah. I'm Izzat. I'm a CEO of Vortex Energy. So syarikat kami dah bermula pada tahun 2019. So now it's about dah 6 tahun lah kita beroperasi dan kita located in Kuala Lumpur lah. So our tagline, actually the company tagline is leading the future and just transition. That's our company tagline lah. And for myself punya tagline, actually nothing is impossible. And one of my idol actually pernah cakap is no human is limited lah. So for me, it's always trying without thinking about benda ni boleh buat ke tak buat ke. It's just about you keep trying so that nanti barulah you dapat that result lah. So itulah orang kata slogan lah. Okay, thank you TS Izzat. Okay, normally kalau dalam universiti kan, kalau kita cerita about solar system or solar technology, normally dia memang involvekan inovasi kan. Tapi like, but I tahu sometimes when it comes to solar benda ni kan, dia ada banyak cawangan, dia ada banyak stages dia. And then most likely kalau you venture dalam business ni, dia tak semestinya sampai ke like sekarang apa yang you dah buat sekarang kan. So mungkin boleh cerita sikit tak, nah macam mana you dah start solar panel ini dari level apa sampai ke sekarang, and what's the difference? Okay, sebenarnya 2019 kita actually we consider ourselves as a tech startup lah. Tech startup, saya bersama dengan 2 lagi co-founder. Jadi kami ada satu idea untuk buat company teknologi lah. So during that time kita sebenarnya develop satu sistem which call Dual Flux ataupun kita punya IoT solution. We do monitoring untuk energy dan juga kita buat monitoring untuk corrosion. Itu dia peringkat awal lah. And then pada tahun berikutnya kita pivot ataupun kita improve ataupun kita upgrade our business kepada full EPCC ataupun kita panggil dalam bahasa yang biasa kita panggil main contractor lah, become a main contractor. So previously we are a system integrator, so now we're becoming a main contractor, and then we got a license from SEDA, and then kita handle everything lah, daripada engineering, we do a design, we do a procurements, we do a construction and commissioning, everything we do lah. So sebenarnya itu adalah satu tingkat yang kedua. Tingkat yang saya ada sekarang adalah di mana selain daripada saya menjalankan projek solar di bangunan-bangunan seperti kediaman ataupun seperti bangunan-bangunan komersial, saya juga bertindak sebagai orang yang menyediakan pelaburan ataupun saya invest dalam solar system ni lah. Dari situlah saya memulakan satu model yang baru, iaitu adalah zero capex model. So di sini ada 3 tingkat level, iaitu yang pertama pada yang memang very beginner, we are purely technical tech startup.
kita sebagai sistem integrator, then we move to EPCC and now is so-called solar investor lah. Macam tu. Okay. Thank you. Okay. Kalau kita nak discuss further kan, I actually quite minat. I nak tanya kan, normally kalau kita start satu business, of course normally they start with idea first kan. Tapi I nak tahu apa you punya first project yang buat you motivate dan you nak further. Boleh tak you ceritakan lebih banyak about your first project? Okay, cerita pasal first project ni sebenarnya bermula daripada saya bersama-sama dengan saya punya co-founder. Kami ni memang purely technical guy lah, guy, dan kami berada di banyak lapangan, such as site lah. So kita ada banyak nampak isu-isu berkaitan dengan efisiensi lah. So efisiensi ni, masalah efisiensi ni dia susah nak di measure. So when we talk about efisiensi ni, is a lot of parameters. Jadi macam mana kita nak dapatkan satu efisiensi yang optimum? Jadi di situlah munculnya satu teknologi lah, itu yang kita buat IoT tu. And then with the good and also deep understanding of our technology, so kita channelkan kita punya teknologi ni kepada orang kata really a true industry lah. So kita letak kita punya produk ni di kita punya industri, which is oil and gas. So our first customer, interesting, actually is Petronas. Jadi kita punya first customer ni is Petronas. Tapi memanglah satu perkara yang tak mudah. Tapi we believe and then we try to propose to them, try to tell them this is their pain point. So this pain point actually you have a solution, so we have the technology now. So to be honest, that time kita compete dengan few international brands, international vendors lah. Tapi we get the job lah from Petronas to do a pilot test for a corrosion monitoring system. That was for corrosion, I mean IoT. For solar, back in 2014, I memang dah bekerja dalam bidang solar. So that time I banyak serve on the rural area, kampung-kampung orang asli, kampung-kampungan pedalaman kan. So Sabah, Sarawak. So that time memang I banyak buat satu sistem solar di kampung mereka. Saya terpaksa lah drive about 2 hours, 5 hours kan dalam rural area tu untuk memberikan tenaga kepada mereka, which is electricity lah. So bila saya membuka perniagaan saya sendiri, itu menjadi satu titik tolak yang amat-amat besar lah. Untuk saya take it serious, I mean betul-betul menjalankan projek solar ni, sebab solar industri ni adalah satu perniagaan yang sangat murni, sangat betul, which is kita provide the clean and also most affordable electricity for people lah. So itulah yang, dan for solar punya projek, our first project is actually kita buat 20 installation masjid di Perak. Itu first project lah. Okay. That means dia ada like untuk solar punya first project ini, untuk IoT, untuk corrosion punya, untuk dengan Petronas. Betul. Okay, faham. Itu ada peringkat awal lah. And then tapi selepas tu our IoT punya system tu dah jadi embed in our total solution. So we don't sell separately lah. We focusing on solar. So 2021 we fully sell solar sahaja. So dalam solar tu ada, which is ada IoT, kita embed together dalam services kita lah, the whole system. Macam tu. Maksudnya our customer they can get solar plus energy monitoring juga. Dia macam tu. Sebab kan normally kita cakap about solar, dia bukan satu industri yang senang kita nak venture. Dia tak sama macam okay, I dapat modal, lepas tu I start produk, lepas tu I cari channel untuk jual produk. Tapi untuk solar dia macam agak complicated sikit kan. Betul. So I nak tanya, ada tak sebab kan you dah banyak buat projek kan, so how you manage to build up your reputation dan juga you punya brand, okay, yang you boleh dapat macam continuous punya referral?
Okay, sebenarnya doktor tu, to be honest, that's a good question lah. So sebenarnya solar ni adalah satu, ataupun kita kira energy lah, energy business ni sebenarnya satu business yang highly regulated. Sebab you cannot easily build up your power plants just next to your house ke. You cannot do that lah, because government will not allow it lah. So there's a lot of specification yang you kena follow, a lot of rules, and also when we talk about highly regulated ni, dia require a lot of license juga. So kita as a operator ataupun kita as a company yang nak menjalankan projek solar ni, you kena ada lesen daripada SEDA, which is special license lah. We call it solar service provider lah. So kita kena register. So dalam lesen ni you kena ada beberapa orang yang kompeten lah. And to be honest, one of the competent person dalam company tu, which is me, I got the certification as a certified designers for solar. So I can endorse the drawing by myself. So that's so-called bagi sedikit orang kata kemudahan lah kepada syarikat saya, sebab saya dah ada that kompetensi, saya dah ada that know-how ataupun knowledge. Itu yang pertama. Cuma untuk soalan doktor yang berkaitan dengan macam mana I sustain the thing, sebenarnya benda ni perlulah bermula dengan how you position your company lah. I mean your services ni, how you want to position it. And to be honest, sekarang ni solar dah semakin kompetitif. So ramai player-player baru muncul untuk terjun dalam bidang solar ni, untuk buat the same business with me lah. And saya, to be honest, saya lebih sukalah meriah lebih ramai orang untuk promote green energy to the people, right? So not only me lah, so it's like it's a teamwork lah. Everybody will get a piece of the cake lah for themselves. Cumanya how to position it, actually I boleh katakan sebenarnya I keep on stress and also emphasizekan, which is our system is our value is a quality lah. So quality ni satu benda yang sangat subjektif juga to certain people, tapi untuk kami di Voltec, kami faham iaitu adalah quality ni bermula daripada you punya services and the person who handle it, and also how you sell it lah. So kita, bila kita start position kita punya quality tu, even though kita, yalah di market kita jual kita punya solar system ni bukanlah yang paling murah in the market lah, to be honest. Kita position kita ni lebih kepada premium sedikit. Tapi bila kita emphasize on quality, people ataupun customer would like to suka kepada servis yang lebih quality. Jadi kita akan kurang perkara-perkara yang berbangkit lah, maksudnya kerosakan ke apa, ke customer complain ke apa. Ini mendatangkan continuity lah, sebab customer kita akan refer kepada sahabat dia ataupun kenalan-kenalan mereka. Di situlah kami keep on going lah. Jadi itu berlaku lah. And contohnya kalau kita cerita pasal maybe we talk about the more bigger project macam bangunan-bangunan kerajaan. So dia ada like 10 building. Maybe kita akan buat 2 dulu. So these 2 building very successful. So it's like an easy job for us to get another 8 lah. So dia begitu. So kita tak boleh nak pandang mudah pada yang kedua, yang dua pertama tu. Let's say kita do lousy thing ke, ataupun kita buat benda-benda yang kurang berkualiti, maka kita tak akan dapat that the continuity of the job lah. Jadi itulah yang saya pegang sampai sekarang lah. Okay, thank you. I think that maybe audience kita actually dia mungkin dia ada soalan yang sedemikian, sebab sometimes I tanya student I ataupun kawan-kawan I kan, apa yang usahawan, actually like example, since that you adalah usahawan, you alumni-preneur UniKL, you ex-student UniKL, so what do you expect from UniKL that we can do in order to contribute dalam you punya green career ni? Okay, to be honest doktor, I don't think that I will get something from UniKL lah, to be honest lah. Sebab UniKL have contributed a lot of
perkara kepada saya. Jadi during my uni time, saya pun sebagai student leader sebenarnya. Jadi orang kata dah banyak dah UniKL ni dah invest kepada saya. Jadi saya tak perlu untuk orang kata menerima timbas balas pun daripada UniKL kan, siapa dah saya kan. Tapi it's time for me actually to giving back sebenarnya. There's a question is how I giving back to the university lah. So jadi kehadiran saya di orang kata simposium ni lebih kepada di situlah saya nampak maybe certain knowledge yang saya ada ataupun exposure yang saya ada, maybe I can share to the younger generation ataupun to the people. Cumanya adalah sedikit orang kata correlation between my business and also UniKL. So di situ mungkin kita boleh buat certain partnership in term of to promote green energy ataupun more orang kata ke arah climate punya isu sini lah. So I pun understand that bila kita banyak macam saya pun banyak berjumpa dengan pihak corporate macam bank, macam pihak corporate dia orang pun dah ke arah ESG, ke arah climate. So why not I boleh bantu UniKL di situlah. Jadi saya nampak dengan bila saya bersama-sama dengan UniKL, maka hasil kepada climate ni, isu perubahan iklim ni boleh diselamatkan lah. Jadi saya dapat macam tu lah. Agree. Itulah sebab saya kenapa I nak tanya, like sometimes kita buat event macam ni, symposium, actually kita nak tahu suara usahawan-usahawan kita dan juga nak bagi tahu agensi-agensi ataupun kerajaan-kerajaan atau even like MARA, nak bagi kita tahu mereka like apa request daripada alumni kita yang sekarang tengah buat business. So sometimes dia need collaboration, dia need resources, dia perlu networking, dia perlu opportunity. So that's why sometimes I rasa of course you dengan UniKL relationship dia tak akan stop setakat hanya kita panggil apa, student, ex-student. Betul. Dia akan progress, dia akan jadi alumnipreneur, nak sekarang dah jadi alumnipreneur. So in future mungkin ada business partner atau business collaborators kan. Betul. So actually I think that university sekarang dia kena berubah sikit. Dia tak boleh hanya produce student. Betul. Dia kena produce student yang lebih kepada like, since that vision kita adalah usahawan kan. So definitely dia prefer student dia in future dia boleh jadi usahawan, dia akan give back ataupun collab balik dengan kita. This is bagi I lah, is a win-win situation. So that's why sometimes kalau boleh kan, in future kita akan buat lagi banyak aktiviti macam ni untuk involvekan lagi banyak alumnipreneur yang untuk buatkan satu platform untuk mereka sharekan, kita panggil apa, opportunity, ideas. So sometimes kita tak tahu apa yang you buat, so betul. kita perlu platform macam ni. Betul. And then you pun tak tahu apa yang kita nak buat. Betul. I think this is a good platform lah kan. Okay, but one more thing, can you share more about like this one is one of great opportunity untuk you tunjuk you punya solar zero capex models kepada audience kita, sebab sometimes audience dia cakap, nak install solar mahal lah. Okay, ataupun nanti siapa jaga. So dia ada banyak soalan. Mungkin can you explain more about this? Okay, sebelum saya answer that question, Doktor, so let me, sebab tadi Doktor ada cakap pasal ialah hubungan antara pelajar dengan universiti kan. Saya nak tambah sikit. Sebenarnya the word of technopreneur ni in my life lah, I first time dengar memang dekat Universiti Kuala Lumpur lah. And then when I look at the vision and mission of Universiti Kuala Lumpur, during my uni time lah, I tengok mission tu I faham, tapi vision tu I was like, kenapa dia nak melahirkan usahawan? Because I'm studying in engineering, you know. So tapi sebenarnya di situlah elemen di mana perbezaan antara Universiti Kuala Lumpur punya students dengan juga universiti awam yang lain ataupun swasta yang lain lah. Sebenarnya visi Universiti Kuala Lumpur ni adalah melahirkan pelajar yang dalam bidang kejuruteraan, contohnya apa-apa bidang lah, tapi mereka akan berubah kepada usahawan. Itulah hasrat sebenarnya Universiti Kuala Lumpur lah. Saya tengok now I start realize lah. So actually UniKL, to be honest, do the great job lah. So I mean great things to me also lah. So that's saya nampak perkara yang saya tak boleh nak ambil ringan lah. Apa tu, jasa Universiti Kuala Lumpur. Okay, back to the thing, your question. Sebenarnya seperti saya cakap tadi, saya dah
terlibat secara langsung dalam pelaburan solar lah. Okay, bila cakap pelaburan solar ni, saya dah develop kami punya own solar project ataupun solar plants lah. Dan pada tahun ni kami terlibat dengan 2 projek large scale solar pada tahun inilah. Jadi untuk program yang untuk bangunan-bangunan kediaman ataupun bangunan-bangunan kerajaan ataupun bangunan-bangunan corporate, commercial, kami ada satu program yang baik, iaitu kita panggil dia kalau tengok di sini Solar Zero Capex Model. Di situ dan kita ada supply agreement with renewable energy. So ini adalah satu program yang dijalankan oleh pihak kerajaan kita sebenarnya, Doktor. Jadi dia govern kita untuk pihak building owner tu untuk tak mengeluarkan duit. Sebab bila kita nak buat solar ni, capital kita tinggi, Doktor. Jadi pelabur macam saya ataupun partner saya, kami akan melabur kepada bangunan tersebut untuk projek solar tersebut. In return, pihak pengguna bangunan tu ataupun owner kepada bangunan itu akan mendapat penjimatan. Saya bagi contoh, Doktor, kalau bil mereka RM100,000, jadi capital yang saya perlukan untuk bil RM100 ni katakanlah RM2 juta. Jadi saya akan melabur RM2 juta. Pihak building owner tak perlu mengeluarkan RM2 juta, saya yang keluarkan RM2 juta. Tapi bil tersebut selepas saya pasang solar tu, dia akan menjadi RM80,000. Bermaksud pihak building owner tersebut akan mendapat penjimatan sebanyak 20%, iaitu RM20,000 sebulan, Doktor. Oh, banyak. Jadi RM20,000 sebulan ni kalau kita times dengan 12 bulan dah dekat RM120,000. RM240,000 tu, sorry. Banyak tu. So bila dan program ni sehari ni kita akan ada kontrak tu selama 21 tahun. Jadi jumlah yang saya cakap tadi, penjimatan tu banyak. Betul. Jadi di pihak saya pula RM80 yang pihak building owner bayar tu, dia akan bayar kepada pihak TMB. Jadi saya sebagai pelabur akan mendapat withdrawal ataupun dapat wang saya balik semula daripada pihak TMB, bukan kepada building owner. Itulah cantiknya program Zero Capex ataupun SARI yang saya buat ni lah. Dan to be honest, kita promote banyak program SARI ni di bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan komersial, universiti pun ada, Doktor. Jadi saya amat-amat berbesar hati lah kalau kata sekiranya, Doktor, sekiranya saya boleh panjangkan usaha saya ke Universiti Kuala Lumpur. Itulah hasrat saya. Maksudnya selain daripada saya mendapat keuntungan, apalah salahnya kalau sekiranya saya orang kata contribute juga pada Universiti Kuala Lumpur dari segi perkara inilah. Sebab saya rasa tak semua orang mahir perkara ini, Doktor. Jadi saya ada kemahiran tu sedikit, why not saya orang kata usulkan kepada pihak Universiti Kuala Lumpur agar pihak Universiti Kuala Lumpur boleh mempertimbangkanlah segala usaha saya lah, macam tu. Agree. I memang rasa vision ni memang sangat baik. First of all, like you dah set kita panggil solve banyak problem yang kita concerns. Kalau masa I nak pakai solar panel, solar system, ada beberapa item I memang concern lah sebelum kita nak buat. Since that you dah provide solution macam tu, actually in my point of view, definitely I harap betul-betul harap projek ni akan berjaya. Okay, even though tengoklah mungkin kita in future kita boleh bawa sampai level mana, sebab this is a good project. I tak sanggup dia henti dekat sini. Betul. Okay, betul. Kalau boleh kita akan cuba bawa untuk jumpa dengan industri partners yang kita kenal, sebab sometimes universiti sekarang dia bukan lagi universiti dulu, dia hanya fokus on kelas. Kita pun keluar industri, kita pun ada attachment dengan industri, and then mereka pun ada masalah sendiri. I think that is a very good ecosystem lah. Betul. I memang harap jangan hanya fokus on uni KL saja. Banyak-banyak uni actually boleh pergi. Sebab mereka ada masalah sendiri, and then you punya ideas, you punya proposal actually boleh bantu banyak. So sebenarnya to be honest, kenapa universiti nak adalah ke universiti yang lain di luar sana yang dah implement pun projek solar ni atas bumbu mereka Jadi one of the main reason, number one is dia memang nak reduce cost lah.
We know that electricity punya trend ni doktor never goes down. Betul. You memang it goes up, memang dia akan terus tinggi lah along the years lah. Itu yang pertama. Yang kedua, because of the ESG implementation. ESG implementation ni maknanya setiap body yang government body ke ataupun corporate body, memang dia perlu orang kata comply dengan ESG ni. Maknanya pelepasan karbon ni perlu lebih teliti Kalau tak nanti susah apa orang kata, ada kalau macam bisnes susah dapat bisnes. Kalau macam universiti mungkin akan ada orang kata akan ada, maybe the minister akan questioning lah about the clean dia punya clean energy inisiatif kan. Betul. Benda ni antara dua perkara yang memang kenapa university have to take it serious lah. Okay. Jadi macam ada few doktor sebenarnya, to be honest, UPSI dah buat, di USM saya tahu dah buat, di UiTM dah buat. Jadi saya nampak as orang kata number one technical university betul. Jadi Universiti Kuala Lumpur ni kena lagi perlu buat. Perlu buat lah. Jadi saya dipahamkan di Universiti UniKL BMI ni antara pelopor sebenarnya, to be honest. Saya punya partner, saya punya co-founder iaitu Arif. Arif ni adalah juga jurusan electrical, bachelor electrical daripada UniKL BMI. Jadi Arif ni dah lah graduate daripada UniKL BMI kan. Jadi kalau boleh apa yang UniKL BMI lahirkan ni, maknanya dia apply lah. Betul. Itu yang kata where knowledge is applied. Betul, memang kita belajar knowledge, kita expecting kita boleh apply. Betul. Kan? Kalau you tak apply, macam mana knowledge tu kita nak proof berjaya ke ataupun dia boleh dipakai kan? Betul. Okay, thank you. Okay, so here sebelum kita nak akhirkan kita punya so-called coffee talk section dan podcast section ini, ada tak apa pesanan yang akhir untuk anak-anak muda ataupun anak-anak UniKL yang dia minat yang nak venture kepada macam technopreneur? Dia bukan bisnes biasa tapi more on technical, semacam example solar atau electrical punya benda. Sebab kan kita TVET kan? Betul. Sebenarnya nombor satu, saya punya nasihat ni kadang-kadang keras sikit tu. Nombor satu, saya rasa siapa-siapa yang graduate dalam bidang teknikal tapi dia bekerja dalam bidang teknikal, itu adalah satu perkara yang sepatutnya mereka lakukan lah. This mean kerja dulu? Kerja, maksudnya dia belajar teknikal, dia kerja dalam bidang teknikal. Itu salah satu perkara yang mereka perlu lakukan. Nombor satu. Nombor dua, bila dia orang ada idea untuk buat bisnes, dia perlu juga ada bisnes dalam bidang teknikal. Tapi saya nampak sekarang ni banyak orang yang mereka jadikan dia punya kompetensi ataupun dia punya knowledge ni, contohnya di bidang teknikal, tapi dia buat bisnes mungkin bukan related to macam F&B kan, F&B ke ataupun any products yang dia buat lah. Saya antara orang yang kurang support lah ke arah itu. Saya rasa kita ni perlukan ramai lagi kepakaran dalam bidang-bidang teknikal ni, dan usahawan-usahawan ni perlu lahir daripada orang-orang yang ada kemahiran ini, bukannya daripada disiplin-disiplin yang lain. Sebab tapi kita tengok banyak sekarang tu, maknanya mereka daripada orang kata bidang undang-undang, bidang accountant, dia dah jump into a technical punya business. Jadi kita ni as a orang kata frontliners kita kena take it. Jadi saya punya, kadang-kadang saya nak menyeru pada anak-anak muda ni, you have to be in this industry, number one lah. And number two, untuk saya kalau kata orang kata nasihat advice ni, saya dulu pun go with the flow tu. Go with the flow. Jadi go with the flow ni, kalau you kerja, be a good employee. Be the best. Be the best. Jangan jadi yang average. You have to be yang the best. Jadi bila jadi the best ni, secara tak langsung you akan dipromote ataupun you dapat gaji yang lebih tinggi. Tapi bila sampai satu masa, bila you dah rasa orang kata maybe you dah start comfort lah dengan you punya kerja tu, you kena fikir pasal entrepreneur kalau you ada minat. So benda ni pun kadang-kadang minat ni kadang orang tak
kita tak boleh nak paksa. Cumanya saya menyeru untuk mana-mana graduan Universiti Kuala Lumpur kena ingat apa yang kita dah diajar di universiti ni sebenarnya adalah percampuran daripada teknikal dan juga entrepreneurship. Jadi kalau boleh lihatlah kepada potensi itu selepas bekerja certain masa, ambil pengalaman, be the best, and then you start venture into business. Tak payah besar pun tak apa. I punya falsafah lah. Think big. You have to think big, but start small. Don't macam kita tengok orang kata buka kedai, kita pun nak buka kedai, kan? Saya pun dulu start my business, saya pun tak ada office. Saya pun hanya office saya di rumah saja. Itu kita buat business engineering tau. Tapi pun kita buat tender ke whatever document we do at the house. Barulah kita lama-kelamaan kita dapat keuntungan sedikit demi sedikit, barulah kita dapat ada proper office macam sekarang ni lah. Di Wasa Maju. Ini quite similar dengan filosofi yang saya ajar dalam kelas. Saya cakap student, you do business tapi small company. Betul. Small company sebab overhead dia kurang kan. You tak payah bayar ni, tak payah bayar tu. Tapi bisnes besar sebab business to income. Memanglah apa yang dah apply dekat apa yang you buat sekarang lah. Jadi cumanya nak tambah sikit dari segi dream big tu tadi tu. Okey. Saya ni bila dah jadi leader in the company kan, saya banyak berjumpa dengan anak-anak muda yang nak bekerja. Saya interview mereka, saya tanya mereka. One of the, orang kata soalan yang wajib lah saya tanya, what is your dream? What is your dream? What do you see yourself in 5 years? Saya akan tanya soalan-soalan macam tu lah. Guess me what? Actually, I boleh kata dalam 90% of them, dia memang tak ada dream tu. Dia orang boleh tengok hanya sekadar setahun saja, setahun ke setahun setengah saja. Sebenarnya saya tak nampak itu satu masalah lah. Tapi sebenarnya itu dah jadi satu perkara yang kita kena ubah. Ubah. So maksudnya anak muda kita sekarang ni takut untuk bermimpi tu. Sedangkan mimpi ni adalah percuma. Free, memang free. Tak perlu dibayar kan. Kalau kita kena bayar mimpi ni, memanglah orang tak nak bermimpi. Tapi bermimpi ni is just something like macam kita orang Islam, macam saya orang Islam, we are Muslim, right? So kita memang berdoa kan, berdoa. So doa is like you have a dream lah. Suatu hari nanti saya nak berjaya, contoh kan. Suatu hari nanti saya nak ada company macam ni. So you have, itu number one lah. Bagi saya itulah perkara yang pertama sekali. You kena ada dream dulu. Barulah dia akan drive ke sana. Okay, I think itu saja. Memang, I mean, this time kita main podcast actually ada banyak lagi lah. I believe that kita punya young CEO nak share tapi cuma masa tak izin. Harap in future kan kita mungkin boleh buat lagi banyak program. Kita akan cuba ajak untuk you interact dengan student-student kita kan. Boleh. I willing to share lah. Sekarang dah ada masa sikit kan. Dulu tu tengah busy sangat. So now ni ada masa sikit kan. So saya insyaAllah boleh. Okay, so terima kasih sekali lagi. You kerana bagi masa kita untuk share you punya very valuable experience. Dan juga you punya experience bukan hanya setakat bisnes tapi experience dengan Uniqlo juga. So harap-harap in future kita boleh jumpa lagi lah, InsyaAllah. Either our next coffee talk ataupun our next event besar. Okay, that's all. Thank you. Alright.